Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Ndagarutse ngo tuganire byinshi biri kuvugwa mu mikino. Aho tuza kwibanda ku mukino karundura ekipe ya AP Football Club iba yakiramo ekipe ya Pyramids yo mu Misiri kuri wa gatatu ku isaha y'isa 8 kuri Kigali PL Stadium. Ekipe y'Ingabo z'igihugu rero ikaba ikomeje imyitozo itegura uyu mukino. Umutoza wa AP Football Club Abdulrahim Mutalib we hari ibyo yaje kubatanga mbere yuko uyu mukino uza kuba ukinwa uraza kubimenyera muri iki kiganiro 11 bashobora kubanzamo kuri uyu mukino bo nabahe bihagaze bite nabo turaza kubakubwira abahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba babanzamo ku ruhande rwa ekipe ya AP Football Club. Impinduka mu bayobozi bwa AP Football Club turaza kukubwira nazo uko zihagaze deko ari umwe mu bayobozi muri ekipe waje kubakurwa mu nshingano muri ekipe y'Ingabo z'igihugu. Turaza kubiganiraho ariko ntabwo tuza kuganira peri gusa kuko hari ibiri kuvugwa mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Inkuru nziza kuri Hakimu Sahabo ndetse na Samuel Gerete. Se bimeze bite abasore b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi? Uraza kumenya ibiri kubavugwaho muri aya masade ko ari inkuru nziza ifitanye ahuriye n'imikino iri imbere. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi izaba ikina harimo uwe bazakira ikipe y'igihugu ya Bene hano kuri stade Amahoro i Remera. Ndaza kubitsa kandi ko wagura tike yawe niba ushaka kuzareba umukino ekipe ya AP Football Club izaba cyase ikipe ya APR igomba kwakiramo Piramide mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League. Turaza kwiganiro byose na Piramide nayo yakoze imyitozo ya mbere. Byose muri iki kiganiro turaza kuba tubigufitiye. Itusabwa ni kimwe wowe gusa niba ari ubwa mbere ugeze cyangwa se ari ubwa kenshi kukaba utarakanda ku ijambo subscribe igihe ni ikingiki kugira ngo tujye tubana umunsi kundi tuganire ku makuru y'imikino bagezweho. Ubundi muri commentaire icyo nshaka ni kimwe abakunzi ba Nyamukandagira mu manura imitima y'umukara n'umweru ubundi mutangire muraguza umutwe. Ese umukino wa Piramide murateganya ko uzarangira ari ibitego bingahe kuri bingahe? Dore muri commentaire mwumbwire uko bimeze, mwibuke no kumanura utwo dutima tw'umukara n'umweru ubundi mukande like mukore na share mutange iki kiganiro ku nshuti zanyu nazo zimenye uko bihagaze muri rusange. Duhere amakuru yacu rero muri ekipe y'Ingabo z'igihugu ekipe ya AP Football Club aho iri kuitegura umukino ukomeye. No umukino w'ijonjora ry'ibanze mu mikino ya CAF Champions League aho bagomba rero kuba bakira ekipe ya Piramide, ekipe iyo mu Misiri heruka no kwegukana iki gikombe cya CAF Champions League hano ku mugani wa Afrika. AP Football Club rero ikomeje imyitozo ko imyitozo iri gukorerwa kuri Kigali Pele ku isaha y'isa 8 isaha umukino nyirizina uzabera. Abakinnyi ba AP Football Club rero bameze neza hafi ya bose usibye Rutezamu w'umunya Burkina Faso bamwita Sheikh Jibril Ouattara niwe utazagaragara muri iyi mikino y'injonjora ry'ibanze bazakinamo na ekipe ya Piramide, haba uwo kuri uyu wa gatatu ndetse n'umukino wo kwishyura uzaba ku itariki ya 5 n'undi z'uku kwezi kwa 10 APR yerekeje mu gihugu cya Misiri. Uyu Rutezamu ntabwo azaba ahari ariko abandi bose abandi bakinnyi ba APR barahari cyane bazaba bitabiriye uyu mukino. Indi ni inkuru nziza kandi ivugwa ku bakinnyi babiri bakinira ekipe ya APR tukiri muri APR n'ubundi babwiye ko witwa Denis Omedi na Ronald Sekiganda bakaba bahamagaye mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, ikipe y'igihugu ya Uganda iri kwitegura imikino ibiri nayo yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha w'imikino. Ekipe ya APR rero ikaba ikomeje imyitozo kuri uyu wa kabiri aribwo baza kubakora imyitozo ya nyuma mbere yuko bacakirana na Piramide kuri uyu wa gatatu. AP Football Club rero iraza gukora imyitozo ariko isa niyoroheje n'imyitozo ya tekinike. Gusa umutoza Taleb we yagize icyatangariza abafana cyangwa abakunzi ba APR ababwira ko Piramide
ari ekipe azi neza kuko n'abarabu bagenzi be, avuga ko abakinnyi bamwe muri bo bayikinira yabatojeho, avuga ko batamuteye ubwoba, avuga kandi ko yizereye mu bakinnyi, bavuga ko abakinnyi be bahagaze neza kandi abona bazitwara neza kuri uyu mukino ubanza. Gusa akavuga ko kuba adafite Djibril Ouattara nari ikibazo, ariko abahari nabo ngo agomba kubakoresha uko bameze, kandi akizeza intsinzi cyane abakunzi ba ekipe ya APR ndetse n'ubuyobozi bwayo, akaba ngo bagomba gutsinda ikipe ya Piramide hano i Kigali uko byagenda uko ariko kose. Abo ni muri APR rero n'imyitozo bakomeje bitegura uyu mukino ukomeye bagomba kwakiramo Piramide ku saa 8 kuri Kigali Pele Stadium. Yotse ko kugura itike kugira ngo uzitabire uyu mukino ni ugukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ubundi ukagura itike yawe bijyanye na mikoro yawe. Ukurikiza amabwiriza umaze gukanda ku kanyenyeri, aho itike yamaki ubu ngubu muri systeme ari inote 5,000 ahasanzwe hose, akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego, ubundi wibikeho itike yawe muri rusange. Mbere yuko twinjira rero muri 11 kamanze mbabwire iyi nkuru y'umuyobozi wa APR waje kuba ahagarika. Ubuyobozi bwa APR rero bagahagaritse retired Alphonse Muyango, wari umunyamabanga w'agateganyo muri iyi ekipe. No mwanzuro yavuye mu nama yahuje ubuyobozi bw'ikipe mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere wa tariki ya 29. Amakuru twamenye rero nuko Muyango wari umunyamabanga w'agateganyo anashinzwe logistique yagiye ku kazi bisanzwe, yari no munyiteguro w'umukino wa Piramide, akaba yatunguwe n'iki cyemezo, akaba yagiye mu nama bisanzwe n'ubuyobozi bisanzwe, akaba ari naho havuye umwanzuro wo kumuhagarika mu nshingano. Ni nyuma yo gusanga rero hari amakosa yakoze muri izi nshingano yarashinzwe muri ekipe ya APRFC Latest. Bikaba bivuga ko hari amakosa yagiye akora mu bitandukanye, harimo no kwitambika mu nshingano z'abandi, ibimuhuza n'abafana ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Akaba rero hanashingiwe ku kuba nta masezerano uyu mugabo yari afite mu ekipe y'ingabo z'igihugu APRFC Latest, akaba yamaze kwerekwa umuryango cyase yavuye mu nshingano zo kuba umunyamabanga muri ekipe ya APRFC Latest, ko yari n'umunyamabanga n'undi w'agateganyo muri rusange. Ikindi kandi muri APR 11 umutoza Abdurrahim Taribu ashobora kuzifasha kuri uwo umukino bagomba gukinamo na ekipe ya Pyramids yo mu Misiri. Rero ubwo 11 mwizamu nta gihindutse ni Ishimwe Pierre aka Mario, ruhande rw'iburyo kuri kabiri ni Ombolenga Fitina, ibumoso kuri gatatu ni kapiteni niyo mugabo Claude, mutima defense ni Nigena Clement ndetse na Ariyo Swane, mu gihe hagati mu kibuga hazabaca abasore bagera kuri batatu barimo Dauda Seidu Yusufu, Ruboneka Jean Bosco ndetse na Memel Dao, mu gihe batatu bandi bataka bashaka ibitego. Ruhande rw'ibumoso kuri 11 n'uwitwa Mugisha Gilbert cyase mwite Barafinda, mu gihe ku ruhande rw'iburyo kuri 7 ari uwitwa Hakimu Kiwanuka, umuhungu w'umugande, mu gihe rutezamu nimero 9 uzaba ushaka ibitego tuzabona uwitwa William Togwi Mer, musore komoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu rero akaba ari umwe mu basore bitezweho kuzashimisha abakunzi ba Peri anyeganyeza inshundura za Kigali Pele Stadium batsinda ekipe ya Piramide. So wowe urabona uyu mukino uzarangira gute? Uzahoza ekipe ya Piramide yo mu Misiri yakiriwe na ekipe ya APRFC Latest. Sikizere abakunzi ba Peri muragifite cyangwa mwamaze kuba mucika intege bitewe nuko Piramide ari no kipe yatwaye igikombe giheruka cy'umwaka ushize muri CAF Champions League. Se wowe urumva uyu mukino uzagenda gute? Duhurire muri commentaire tuganire, mutange ibitekerezo byanyu, naho ko mbibutsa gukanda subscribe niba utarabikora, ubundi muri commentaire naho kaza kuba
utubwira uko bimeze ukanda no kuri like. Rero ibyinshi kuri uyu mukino tuzabigarukaho ku munsi w'ejo, ubundi reka twerekeze kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero hakaba haciwe amarenga ko uwitwa Kemusabo ndetse na Samuel Gwerete bashobora guhamagarwa muri ekipe nationale Amavubi. Amakuru avuga ko abantu badakwiye kuzatungurwa no kubona Kemusabo na Samuel Gwerete mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu izifasha mu mikino ibiri iri mu kwezi kwa 10, abazabakira ekipe y'igihugu ya Benin muri stade Amahoro ndetse na Afrika y'Epfo tuzakinira muri Afrika y'Epfo, mu gihe umutoza rero Adera Murushiwe yari yaraciye iteka ko atazongera kuhamagara, ko kuri inshuro bashobora kongera guhamagarwa cyase kugaragara mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu igomba kwifashisha muri imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha. Umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda rero Adera Murushi mu kwezi kwa gatandatu nibwo yavuze ko mu gihe akiri umutoza w'Amavubi atazongera guhamagara Hakimu Sahabo wa Standard Liège mu Bubiligi ndetse na Samuel Gwerete wa La Rovière nawe ukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bubiligi, ndetse n'uwitwa Raphael Yoruke werekeje muri Suède muri Mercato cyase mu mpeshyi. Hari nyuma rero yo kutishimira ko Raphael Yoruke ndetse na Hakimu Sahabo batitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi kandi yabahamagaye mu gukina imikino ya gishuti bakinnye muri ikipe y'igihugu ya Nigeria yabaye mu kwezi kwa gatandatu n'undi. Samuel Gwerete we bivugwa ko yagiranye ikibazo n'umutoza wongereje Eric Nshimiyimana ubwo Amavubi yaherukaga gukina imikino bakira ikipe y'igihugu ya Lesotho ikigenze n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Mu mikino eruka rero ntabwo abakinnyi bose bari bahamagawe, gusa Perezida Ferwafa Shema Ngoga Fabrice yavuze ko hari ibyo batazihanganira cyane mu mihamagarire, ko nta bakinnyi bagomba kuba ibicibwa mu ikipe y'igihugu. Bivugwa ko rero yicaranye n'umutoza bakaganira buri kimwe cyerekeye abo basore, ndetse akemera kuva ku izima mu buryo bashobora no guhamagarwa mu mikino isoza itsinda rya gatatu turimo mu mikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026. U Rwanda rero ruzakinamo na Benin ndetse n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 10. Rero yemereye Perezida Ferwafa ko mu gihe bazaba bari ku rwego rwiza abifuzaho azabahamagara nta nzika nz'ibibazo byo hanze y'ikibuga akibafitiye. Ibyo ni iby'umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bamwita Adel Amurushi avuga kuba yakongera guhamagara abakinnyi babiri b'Abanyarwanda Hakimu Sahabo ndetse na Samuel Gwerete Leopold. Avuga ko rero mu gihe bazaba ari ku rwego rwiza nta kabuza tuzongera kubabona muri ekipe nationale Amavubi, dore ko rero ari ibintu bikomeye cyane kuko Amavubi arasabwa kwitwara neza mu mikino bagiye kwerekezamo cyangwa mu mikino yo mu itsinda rya gatatu bazakina muri kwezi kwa 10. Ko u Rwanda ku itariki ya 10 ku isi saa 12 kuri stade Amahoro i Remera zaba yakira ikipe y'igihugu ya Benin, mu gihe kandi ku itariki 13 u Rwanda ruzaba ruri muri Afrika y'Epfo rukina ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Uretse ko mu itsinda rya gatatu u Rwanda rurimo ubu ngubu kuva aho ikipe y'igihugu Afrika y'Epfo ikureyeho amanota 3 bitewe naho gukinisha umukinnyi ufite amakarita y'umuhondo atamwemerera gukina. Rero ikipe y'igihugu ya Benin ifata umwanya wa mbere mu itsinda ifite amanota agera kuri 18 mu mikino 8. Ikipe y'igihugu Afrika y'Epfo afashe umwanya wa kabiri n'amanota 18 mu mikino 8. Nigeria yo ifata umwanya wa 3 n'amanota 11 banganya n'u Rwanda, gusa Nigeria izigamye ibitego bibiri mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yo nta gitego na kimwe izigamye, gusa nta n'umwenda irimo. Ikipe y'igihugu ya Lesotho rero niyo ikurikira u Rwanda ku mwanya wa 5 n'amanota 9 ikaba iri mu mwenda w'ibitego 3. Zimbabwe ikaba iri ku mwanya wa nyuma n'amanota agera kuri 4 n'umwenda w'ibitego 6 muri rusange. Nuko rero itsinda rya gatatu rihagaze, gusa byaba ari byiza cyane abakunzi b'ekipe y'igihugu mu Rwanda Amavubi kongera kubona aba basore babiri bakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi Jupiler Pro League. Rero aba basore niho bakina ndetse bakaba ari namwe mu bifashishwa mu maklebe yabo bakinamo. Nibyo naba mbabwiye rero ku makuru yaba ari kuvugwa cyane mu mikino muri aya masaha. Ubundi mbibutse gukanda subscribe, mbibutse gukora like ndetse
na share muhereze ikaze aba basore muri commentaire. Mbifuze kugira no munsi mwiza. Hasta la vista.